Grafički kolektiv je osnovan 1949. godine i kako se njegovo postojanje, delovanje i razvoj poklapa sa drugom polovinom 20. veka, govoreći o rezultatima i dostignućima grafičkog kolektiva, zapravo govorimo o ekspanziji, razvoju i popularizaciji grafičke umetnosti u našoj sredini. Veliki broj umetnika, grafičara i slikara okupljenih oko grafičkog kolektiva svedoči o plodonosnom uticaju ove institucije na umetnička i kulturna kretanja u Beogradu. Naravno, dragoceni su napori grafičkog kolektiva da grafičkoj umetnosti obezbedi mesto i tretman u ukupnoj umetničkoj produkciji ravan bilo kojoj drugoj disciplini. U tom smislu bilo je važno ukazati na vrednosti grafike, staviti je u sam centar umetničkih zbivanja i stalnim kontinuiranim delovanjem u čemu je grafički kolektiv i uspeo uvek iznova dokazivati vrhunska umetnička svojstva grafike. Kakvi su uslovi bili na beogradskoj umetničkoj sceni tih 50-ih, tačnije 1949. Uslovi u kojima je osnovan grafički kolektiv? Prosto, kakvi su bili vaši prvi ciljevi i motivi da osnujete jedan ovakav kolektiv? Osnovni cilj naš je bio da onu atmosferu koju smo imali na akademiji, u našoj klasi zajedničkoj, da to nekako obezbedimo da i posle akademije, završene akademije, imamo negde da radimo. I mi smo kolektiv osnovali kao grafičku radionicu, stvari, da bi smo se družili, da bi zajednički radili, nastavili da radimo onako kako smo imali uslove na akademiji. Tako je i napravljen. Pre nego što je galerija, galerija je tek kroz 3 godine sazrela ideja o galeriji i, mislim, potreba da nije samo obezbediti radionicu, nego treba i nekakvu javnost tome radu obezbediti. I tako je došlo do galerije. Inače, tu su bile prese, mi smo štampali ovde smo ilustracije pravili, pošto nismo imali nikakve donatore. Jeste kultura, štamparsko preduzeće, oni su nam dali neki nameštaj. Tu smo da možemo da radimo. Jednu smo presu dobavili iz grafičke škole. I ostalo smo sami iz onog procenta koji smo odvajali od honorara, plaćali kiriju i tako. Prvo smo dobili jedno mesto na Knez Mihajlovoj, pa su onda opština promenila, dali nam ovdje jednu radionicu jednog majstora, tako se zvali, majstor violine, koji je pravio violine, pa je on umro i njegova ćerka to čuvala, zatvoreno, i dobili smo ovaj prostor. Grafički kolektiv je osnovala mala grupa diplomiranih studenata Akademije za likovne umetnosti u Beogradu i 1949. godine oformila radionicu u prostorijama na Obilićevom vencu 27, kako bi u sličnoj atmosferi studentskog kolektiva na grafičkom odseku Akademije nastavila svoju profesionalnu delatnost. Osnivači grafičkog kolektiva su Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović-Sip, Miodrag Petrović, Dragoljub Kažić i Boško Karanović. Radionica je opremljena uz pomoć štamparskog preduzeća Kultura.
Radilo se kao u nekoj zanatskoj zadruzi, privređivalo, delilo i odvajalo za osnovne režije. Bilo je to vreme anonimnosti i minornog značaja grafike u kulturnom životu i onom posve praktičnom, proizvodnom. Kolektiv je gradio najambicioznije planove beogradskoj grafici. Počeo je sa prvim oglašavanjem kroz knjigu, slikovnicu, časopis, kalendar kao najširi medij popularizacije grafike, a istovremeno je mogao da obezbedi materijalnu osnovicu za jedan širi program. Grafika kao slobodni list bila je i nadalje osnovna preokupacija svih članova kolektiva. Male izložbe grafike malog formata postavljene su od 1951. u izlogu radionice, a već sledeće godine otvorena je galerija u istim prostorijama. Radionica je ostala u manjem, pregrađenom delu galerije i pored materijalnih i prostornih teškoća kolektiv je širio program delatnosti. Osnovao je kolekciju 1953. godine od listova koje su grafičari poklanjali kao zalog za budući kabinet grafike. Pokrenuo je organizovanje kluba prijatelja grafike Arta 1954. za popularisanje slobodnog lista grafike u velikim tiražima. Svi oblici zaživjeli su kao program i energija ljudi u kolektivu i oko njega. Na kakav prijem je naišla vaša ideja i ne samo ideja, nego i vaše delovanje tih prvih godina? Pa kako da vam kažem, nismo mi to mnogo ispitivali, ali je to, kako da kažem, uklapalo se u cijelu atmosferu događanja tih 50. godina, znate li. Tad se formirala grupa samostalnih, na neki način se izdvojile iz udruženja, udruženje se diglo protiv. Kako da kažem, to su bili oni ideološki lomovi, znate li, koji su pratili uopšte događanja beogradska i stoga na neki način je i, kako da kažem, ovdje je bilo jedno mjesto sastajanja i druženja. A umetnici kako su reagovali s obzirom na to da je u početku bila prvo samo nekolicina vas koji ste osnovali kolektiv, kako su ostali umetnici reagovali? Vidite nešto, mi smo bili grafičari. To je bila jedna mala grupa, nas je bilo 5. Ostali se nisu bavili grafikom, znate li. Jer grafika je, znate kako, kolevka grafike je akademija. Umjetnička škola u Srbiji postoji 100 godina. Pre 4 godine je bilo 100 godišnjica. U tih 100 godina, 60 godina postoji grafika kao predmet. Znači, sve do 40. godine, do dolaska Mihajla Petrova, nije bilo predmeta grafike. I mi smo prva generacija koja je završila grafiku. I tako smo nekako malobrojni, nismo ni upadali u oči, niti je to bilo s tim što smo pripadali grupi samostalnih. To je bilo već jedan, kako da kažem, onaj oštriji odnos i sukob, ideološki, tako da ga nazovem. Teško bi mi bilo da to sad objašnjavam, jer je to jedna posebno poglavlje u istoriji opšte razvoja slikarstva i umetnosti u Beogradu. Ali smo imali dosta ljudi koji su simpatisali, znate li. Ja ću sad da spomenem Ivo Andrića koji je na svaku izložbu dolazio. Spomenut ću Koču Popovića koji je na svaku izložbu dolazio. Spomenut ću niz ljudi, zaista ovi dragi kolekcionara i tako dalje koji su vrlo pažljivo gledali naše izložbe i imali jedan kontakt s nama. To je posle 52. kad smo tu radionicu pretvorili u galeriju. U tek adaptiranim prostorijama grafičke radionice 1952. godine otvorena je prva izložba grafike. Zapis na početku kataloga štampanog povodom ove izložbe otkriva nam sa koliko su ljubavi članovi kolektiva pristupili ovom poslu. Izdato povodom izložbe grafika 1952. a u znak zahvalnosti svima onima koji su nam pomogli i sa nama se borili, grafički kolektiv. Na toj prvoj izložbi, koja će postati tradicionalna majska izložba Beogradskog kruga, izlagali su pored osnivača Boška Karanovića, Mirjane Mihać, Mileta Petrovića
i Dragoslava Stojanovića Sipa i drugi grafičari iz Beograda i Srbije, Đorđe Andrejević Kun, Mihajlo Petrov, Mario Maskareli, Lazar Vujaklija, Živka Pajić, Ankica Oprešnik, Stojan Ćelić, Mladen Srbinović i drugi. Na kasnijim majskim izložbama grafike broj izlagača se povećava, a svaki put je predstavljeno i po neko novo ime, po neki mladi grafičar, novi član kolektiva. 1954. godine organizuje se još jedna izložba koja će postati tradicionalna, izložba grafike u boji. I jesenje izložbe grafika u boji, kako se u jednom od kataloga kaže, postale su tradicije i ujedno i mesto sa koga su možda po prvi put progovorili svojim čudnim jezikom obojenih površina i linija jedne tegobne tehnike mnogi listovi umetnika, slikara i vajara. Početkom 1957. godine članovi kolektiva pripremaju prvu zajedničku izložbu crteža koja će se nadalje svake godine održavati. Prve 2 godine ona je organizovana bez ikakvih sredstava, tako da čak ni katalozi nisu bili štampani. Tek od 1959. izložba crteža zauzima ravnopravno mesto sa izložbama grafike.